KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Ka State Disaster Management Authority haringkat ke jingat trailang bat ke District Disaster Management Authority lembat ke office jong Deputy Commissioner karib hoi district hagas ngit hok ding jong ke pratarik ubnaya yang arajar arpuar kala ajing hikai sikipat ba habalawan college umsning kumno banyada bat banyarap di kipara breu habawan ke jing kenyo ujumai ubajor hado 100.1 magnitude ya gani ke jing ajing hikai la penyai lingba ke jing pet jong incident commander block development officer jong ko Umsning Community and Rural Development Block Uraja Brahma daga jingya shimbentalang jong kitnat trekam bapher ka sarkar zilla kiba kinthum ya kitnat PHE PWD DPRO Health Veterinary Police Fire and Emergency Services SDRF NDRF kador barsnong lom Roman ki samla puli jong ka Balawan College bat kiwei Hadin kanila penlongpat saya ke jingelang ha ke bau additional deputy commissioner jong karib hoi district uba MB Tongper ula ai ke jing keren sha baro kinong esim benta. So the inputs jong I Botolai na dia very important professional inputs, and I'm sure since this is the first time kita sin penkong melalui dan sesisian ngakai nila lalapan pendapat jadi pendapat jingtuna barokai. I probably kampan dia kesana mani ba molong pelong pasang biru ngai ba mani ayat ni jam biru ngai ba galang ka kamsian jingtulan ka ikanat ha wala galang ka jinaru henry ka kamsian jong ki ka ni kala wanra ya jingtot jong kenika mokre ingam pa pang konsultan Miswa mana tu kau miswa usually dah sedang kenika dengan ayat kubur lah jaka jinjam ini nak district administration ni properly dekat section 144 to maintain peace and order, but section 133 to remove any public nuisance. But kumong ni bapak lagi mana chief minister Kim, I'm sure Tongkuthu has also identified a helipad landing area for the CM. So, I would like to thank everybody and especially the observers, the professional consultant, and staff who share with us. I believe we've done a very good job since this is the first term, and we'll definitely look to improve further in the coming. Jadi, terus, bagi produk ini, kemudian hari senang dapat menuntai lembaga di kemudian. Hari ini ke Montreal, minta ke NDRF, but lain problem ke NDRF, bagaimana masih minta hari ini Montreal. Lain problem itu yang Father Lawrence, diberi principal juga Balawan College. Berkunjung itu dia baru akhirnya di akses ke Balawan. Lagi department sudah fair. Yang bakal fair diberi ADC, but CEO, lembaga ini, but kerja kay lang, jarum kang diberi DDMO, jangan nampak, kilala pulang ya kini kemudian kita dalam kemudian kita dipasang pun dia berapa. Semua orang mengira, dapat cincin lagi ni, hari ini kemudian. Dan semua mengira berarti, nomor mengenai executive director dari SDMA, baca DDMA, nampak dari apa aja office juga. Mereka orang mengira, bang berkedi yang dari kemudian, berarti yang kita berjumpa, but senior consultant yang ini, bapak adalah, kedua orang ini yang jumpa, but lakukan lagi, bapak Islam yang jadi jumpa, but nak itu lagi, bapak ketumari yang jadi jumpa, kenapa tidak dan improve
Ila ada kumbiang pat hagole pat gamagre. Na kunturu mo didiya mo ikaw ganyang magkandak ya kumgili ki magdres ki bafer hakushman ki bafer namar manikaw jo ngalaban kita di first responders kidang shosna Shwaban katiya me NDRF Shwaban ke SDRF Shwaban kibay kibiyo lagi agency ki manera ini mafiri kibala abang yarap nyalade tertib mereka bagi rekam tertib lagi kini kenapa terlalu tidak ki first responders Okay,